Radio Javeriento 106.5 FM. Escucha Chiqui como tú lo querías. Alin tu takachung chalegono panchalegono alin tu takachung kagari kichay karamuchkanchik rimari ninchik nisqan programa llanchikwanka Radio Jarivento 106.5 FM nisqan Guairo Asintakama Chayantarika, redes sociales, plataformas digitales Nisqantakama, Parricao, redes sociales Nisqantaluximuchkanchik, Facebook de Radio Jarivento, Rimarininchik, y Tarcisio Quispe, Chayin Perictarinki, que hay programa chikta, Chayantarike, Tarikuchkanchikta, YouTube Nisqanpi, pasa YouTube, Pepescachkanchiñam, Chaypi Tarinkiriko Mascarinke, RTV Rimarininchik Nisqan Supiwan, RTV Rimarininchik, Chaypi Kachkan Musukchayam. Chayra arichaykus hariko awqillaygun paligo ya kimsa programa yaraqchusmi kachkan chaypi kay programanchik vivo en directo chaynaqa kay redes sociales nisqankuna tariki lluqsiriykamuchkanchik wawqichalyaykuna panichallaykuna mas tarika avanzadiskanchik wakiq redeskunaman yaykuyta munachkanchik pero manaraq ariki yaykuchkanchikraqchu. Bien, hankunapaq rimakuykuylla wawqillaykuna pallaykuna kunanriki chunka pichqayuq punchaw enero killapas punchawpas apurawllamañam illa kuykullachkan yaqa mandakusqayna kunakusqayna ñarikawlla pallaykichik tarima kuykullaykichik taytanchik sutimpi chaynata wiraqucha Alejandro Alvarado ñuqaq yaykuchaykunqachik nispam suyachkarqani bueno mana yaykuptinriki yaykuramullanini aunque horata juara llapan horaytaña matikunki nispa rikaw desde las 7 de la noche. Pero haynin payay kuruptinmi que chaynapas munaspa yayku imaramunqapas nisparik suyachaykunqanchik bueno ña allin ya pillo yaykumuskanchik wawqillaykuna pallayku ñuqapa horayqa 8 a 9 de la noche imam kaqllapim yaykurimuskanchik faltando 10 minutitos a 7:51 chaynallaperaq kakullachkanchik riki imaynayan haykaynayan kachkankichik wawqillaykuna pallaykuna kunanqa riki haya llulluchakunapas kachkan ñarikaw tumpa tiktichallapas ninchik chu imayna tumpa tumpa harwachallapas kachkan mirikaw ña kachkan alvegachakunapas yantachakuna kachkan punta tarpusakuna yaku pasqakunapiqa chaynaqa mikuchaykusun liwchik mikuchaykusun liw miriki kay sumaqllaña kawsayninchikta chay nichkanku ña chay michkakunaqa lluqsimuchkaña wakipa carnavalpaq kanqaña nichkanku en fin bueno kunanriki rimarisunchik Vinchos llaqtamanta chaywan qallarisunchik wawqillaykuna pallaykuna Hayninpa yachasqanchik hinarikipa viernes punchawta rimarqanchik tayta subprefecto de Vinchos tayta Daniel Mendoza Monteras paywan rikaw paymiriki kachkan subprefecto de Vinchos mamacha boluartipa brazo político kay distritunchikpi y paywan rimariskarqaniku hinaptinmiki tapuchkarqani justo kachkanñachum kay organizasqaña programuchkanña kay fenómeno niño costero o niño global hamuchkan chaykunapaq riki presupuestokuna arakina nishutapas afecte mawasun palte manaraq niwachkara chaymanta riki ña formaykullasqakuña wawqillaykuna pallaykuna pero hasta banja mana chay presupuesto simplemente kaypi qawasunchik ya pikunas miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Vinchos chaytar qawarisunchik rikaw entonces faltachkana chay huknin kayqa Comité de Seguridad Ciudadana. Entonces, libre sinanchi que hay miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, pues recuerdo que con entonces, Hoknin faltachkanra, que hay Hispiña, que hay Seguridad Ciudadana, Ricky Lumpa, Ali, Hoknin también Defensa Civil, Niskan, que con Palegón. Arreglan la coche, Nayanchikidan, Jaime Neja, Navata Kajlachukan, bien. Chayta Jariki Autoyakuna Yachanko, pero con un rexisunchik piconas miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Paikunan llamkan ariki kay anchas aschakuykuna
huklawkunapi pasakuchkan kay hatiqninman riki kay tukuykuspanchik ñaw hincharisunchik huklawkunapi wañuykuna kachkan hina kay Perú suyunchik ya mana huklaw karu llaqtakunapichu mana rimachkanchik riki Ecuadormantachu Ecuadorpi hasta wañu kakuchkan mana Ecuadormanqa rinapapas ganaskanchu igual nortelawmanpas chayñatari huklawkuna por ejemplo acá Asia Menor nisqanpi guerra kakuchkan llaqtakunam maqtachat munarusqa guerrata llapachangun peleakuyta munakuchkanku Ucraniapi tukurunqaña guerra manaña Estados Unidos yanapayta munanñachu chay presupuestollawanchik guerrayachanqa nichkanqa entonces mana chay wañuykunamantachu rimasunchikqa astawan kay llaqtanchikpi kay Perú suyupi kachkan saschakuykuna asaltos robos chaykuna antesmi kay ñuqanchik lawpiqa tumpa minuslla manam ancha kay Huamanga llaqtapiqa kantaq mariki llumpay rikaw pero Huamanga llaqta manam organizasqachu rikuwaqllaykunpariqa sí huk distritukuna ari lluqsirinmi distritukuna nichkani barriokuna nimanchaw barriokuna cuadrakuna ninkun chaykuna riki asentamientoman chaykunapiqa rabiaruspanku piñakuspankuqa suwakunata qatikacharunkutakma pero chayllapitaqma tukurun puchukarun huk lawkunaman ayqikunku como kay Huamanga llaqtapas hatun yarunña huk lawkunapiña chay inseguridad ciudadana Limapipas cada rato rika hasta Lima centro chay muyriqkunapiraq rikaw chay cercankunapiraq chay centro histórico chay muyriqkunapiraq delincuencia Plaza San Martín chayñataq chay zona Gamarratapas cuidachkanku Limapi chay parada law suwapak kanan maqtachu suwap kanan ninku rikuwaqllaykunpariquna entonces en fin kay llaqtanchikkunapi kayna sasachakuy nishu hamun hinapiqa kachkan seguridad ciudadana pero llumpay kanqa sasachakuy manaña kay seguridad ciudadanapas atinqachu hinaptinqa organizakunanchik ya riki puntata hina rikaw puntata hina hinaptinqa ay mismo hapinanchik chay mana allin ruraykunata ya asaltokunata chay suwakuykunata su allpachallamantar qallaykunku chaynaq turuntintaña chaynaq liwta wasintintaña qhipikuyta qallarinqaku o munanqaku qallariyta nisunchik hinaptinqa ay mismo ya riki wawqillaykuna panchallaykuna nasunchik riki ay mismo ya organizakuspanchik kaykunata qhawariyasunchik inas qhatisunchik millasunchik chay mana allin ruraqkunata chaypam kay Comité de Seguridad Ciudadana riki principalmente pero comité chaqa nichkanis hecho mana Comité de Seguridad Ciudadana atinqachu quizá riki llumpay mirakurunqapas kay mana allinkuna tenqa manapas atinqachu tenqa riki sapa llaqtapi organizakustañam riki kaykunata millananchik riki wawqillaykuna pallaykuna telefonopi suynachkan kunamantay chay hayakuykuna chayamuchkan riki a ver riqsisunchik ya de una vez taña nada de imaningun chayta nada de más rimay imaynatanchik rimachkanchikpas ari kaypi a ver wiñaykachishunya kaypi mana rikukunchu rikuyanichu imayna chay a ver wiñachaykachisaq ahí está kay hananmanta kay Comité de Seguridad Ciudadana kaypi nichkan a ver miembro del comité responsable o cargo asistir hacho manacho participar hacho manacho cumplincho manacho chaykunapas kachkasqa bonito cuadro chaytina página de página de mismo Municipalidad Distrital Vinchos chaypi wischuykamunku kay cuadro chatariki kaypi nichkan que miembro del comité Faustino Flores Meneses como alcalde de la Municipalidad Distrital del Vinchos pairiki por ley manhina kaytaqa mana riki amayapa ayqa hukñaykachun niswanchik por ley chaynata nin leypi alcaldekunam a nivel distrital provincial y a nivel regional kay asuntopiqa umallinan nin chaynata nin ley paykunapa hatiqninmanmi ichaqa ya wakiqkunapas nispa chaymi kaypi alcaldita churanku pero yachasqanchikna alcalde riki gestionamunan purimunan limakuna illanan waman entonces paykuna más gestionpi kananku hinatin churan pay ñuqa kani pero ichaqa paymi brazunta riki churan wawqillaykuna pallaykuna
seguramente jefe serenazgo chayrik brazo un asunto pejaricao ya cheña tarika pinichkan licenciado Nover Torres Pariona, gerente de desarrollo social. An Robert mamayay mama Nover nichkani sutintaps tikrachkani Robert Torres Pariona, subgerente de desarrollo social, responsable de secretaría técnica, ya ves, paimi que brazo un auxiliar pero mana paipas nangat sino paipas brazo un kachkan radicao paipas brazo un kachkan raja jefe de seguridad ciudadana jefatura wan chiqui kachkan luego la psichipanta chkani chukamps entonces China kachkan jefe de que responden radicao simplemente taita Robert hariki kamachejlan mericao y alcalde manta chaskin igual radicao China brazo chana conco China llam kanango porque alcalde llaman a tenga dirigida porque según ley achka tampay man jepichillan coricao ley menin jepichin y maconata ñapa ricao pero chaypa kay organización jamo chayña tarika pinichkan Daniel Mendoza Monteras pitaq pay subprefecto del distrito de Vinchos pareja subprefecto auxiliar con palegona a Vinchos llaqtamasenchi acá ñaupas manta ricao corazón de ñaupas chaymanta con riki ñajanisqay pinapas umalich kan riki na distritunchikpe como subprefecto riki jawarinan riki tukuy kay principalmente kay seguridad nisqankunata tukuykunata según funcioninman hina rikao chayanta kay pinichkan Juan Carlos Daniel Bendita Coaquira mallay mama kay weraquchapaqa kasqa kimsa sutingao payñataq nin comisaría rural del distrito de Vinchos payqa tayta comisario imanintaj kaypi a ver alférez chikao sí alférez payqa alférezme Juan Carlos Daniel chayna sutin kimsa suteo Juan Carlos Daniel Bendita Coaquira no apellido norte entonces paimi taita comisario paipas miembro de Comité de Seguridad Ciudadana Comité de Seguridad Ciudadana del sitio de Vinchos más brazo con kachkan a ver kay orang manichkan Yuri Juan Huancaré Quispe juez de paz letrado de Vinchos taita Yuri ñachikunan juez de paz kachkan nikao parte letrado juzgado un chic perik pay umalichkan paips brazoyuqkuna ma juzgado ocupe bien chayñata riki kachkan doctor Casildo Bedriñana pañata jefe del centro de salud distrito Vinchos jefe del centro de salud pas miembro riki kay comité de seguridad na distrito Vinchos okunchik perikao chayñata kaypin Silverio Quispe Cuchuñaupa alcalde del centro poblado de Pachcha taita Silveriki konan bueno, inata es completo Silverio Piñacongaps. Taita Silverio Quispereque como alcalde del centro poblado de Pachcha, representachkan a nivel de todos los centros poblados, pero mana zapayancha, compañachkanta Crisóstomo Fernández, paipas compañachkan alcalde del centro poblado de Jochapampa, pai Iscairik a nivel de los centros poblados o miembros de que comité ocuperi que mientras que alcalde chikunayata centros poblados alcalde chikunayata samachaykuch kan que seguramente watapa posiblemente hay con paikuna reemplaza con gakori pero con watapa que paikuna umali kuchkas harika representachkan a los alcaldes centros poblados estos paikuna llamkananko y llamkachinanko tajarika umakunataps acheñata Agustín Gamboa Vargas, presidente del Comité de Autodefensa, es miembro ocupicachkas, entonces, el Comité de Autodefensa, ex ronderos, porque rondero, piñacón, ronderos, somos Comité de Autodefensa, entonces, ahí está, el Comité de Autodefensa, que Saschaco y Captenga, manera serenazgo, no, ya está picando organización ninchirica, Comité de Autodefensa. Activachkan gorak paikuna pero manan ima llamkaynintapas qhawachkanchikña comité de autodefensa pata ojalá iriki kunan kay llamkallanmanko rikao chayata Feliciano Conga Sicha presidente de la comunidad campesina de Vinchos ina Vinchos capital kasqanrayku tayta Feliciano riki
fresco chayara, para musuk chayara, chayara me que jainota, aclarachi con diciembre, pero chay elecciones, ¿ah? Chay aclarachi con camas, aclarachi custin ya, umalistin ya, jalacoy con ya, miembro kai tari que me distrito vinculatacho umalengar, si no. Estaban acá el comité con APIPS, organización con APIPS, Yana Pacona, ¿no? Chayanta Tucupanapa, Vanessa Tueros Moisés, juez de paz no letrado de Vinchos, pareja no letrado. Chayanta coordinador de juntas vecinales de seguridad ciudadana, coordinador con APAS, miembro, pero achka su cascan laico, mana coordinador con APAS, sotintak choramoncho. Pero kai penichkanta asistincho paikona mana formalcho asistisjako. A ver, normal kaina hayachina kunko reunión man sitana kunko kaina reunión menaptin wakejkona asisten puntual wakejñataj mana inami chayna kancho awjile compañero y manas jara manam liucha jare korinchik asistenciata kaypi jawreko sunchik en octubre killape junionakusjako riki jainawata seguramente octubre, noviembre, diciembre, pero octubre quillayape. Octubre quillape asistisja normal, taita alcalde, chaintaja de licenciado Robert normal asistisja, Daniel Mendoza Monteras normal asistisja, taita Alférez, comisaría Vinchos, comisario Giancarlo normal asistisja, Yuri Juan Huancané, juez de paz letrado normal asistisja, doctor Casildo, jefe de centro de salud, asistisja, Silverio Quispe Cuchuñaupa, alcalde de Pacha, asistisja, Chaimanta, Wakejunaga, mana. Juan Crisóstomo, mana asistisjacho, Agustín Gamboa, mana asistisjacho, Feliciano Conga, mana asistisjacho, Vanessa Tueros, mana asistisjacho, Ricao. Pechainayata paikuna tamaña rique información, porque cae periquinichkan disponibilidad de brindar información al comité. Peconache información tajonan cae único presidente de comité autodefensa mana cascacho información junampa no y no ni cam chayata rique coordinador de juntas vecinales paikuna no y huaqueñata yapachanco sí ni cachcanicao brinde información requerida disparicao cae cumple con los acuerdos piconatas cumplichkan acuerdo ma yapanco cumplichkas jaco pero tawa mana cumplisjacho por ejemplo alcalde centro poblado Juchapampa mana informacuncho mana cumplincho llamca coininta chayata que al presidente del comité auto ya ves autodefensa mana llamcachcancho yanga sutillan niscancho y está pues hay que papel pepune nichkan comité autodefensa yanga chiquichayna churachikon comité de seguridad ciudadana niscampega con activo un cachcanico es hasta Lima Camaps y Yancora protesta con otra Ruancora, pero no es activo pues no el presidente de comunidad campesina sí normal rica cachcasca igual nuestra juez de paz no letrado mano acuerdo con el complencho coordinadores Pimanta dependen que hay coordinadores. Che coordinador William jefe manche chiquiche coordinador con que Yamcas Camana Yamcas Camps, pero que manam chula ya que coordinación de juntas vecinales, jaricao, achkamek, zapallactap incluso, entonces Maijin Manta responden paicona. Porque hay peja cada uno responde en algo, pero cada uno capten que hay pitamik suting ring marik ya pacham paricao. Chenta participa en las actividades del comité, participan mucho manacho. A ver. Hanakama, a ver, Maikama. Alcalde participa, sí, participa. Gerente de salud social participa. Subprefecto de Vinchos participa. Comisario participa. Juez de paz letrado participa. Jefe del centro de salud participa. Alcalde del centro poblado Pacha, Chay Camaya activo, Chay Manjipamanga. Alcalde de centro poblado Juchapampa participancho. Puñocuncho, Gillacuncho y Mainaya Campas, igual. Presidente del comité de autodefensa no participa para nada. Sutillan Gaipi, Sutillancha Choraros Jaco. Claro, como es una institución Choraicón, Goricao. Quizá hermana voluntaria Choraicón, no tiene voz. No hay voto, no hay nada, no hay participación, no hay opinión. Acuerdo con atas complincho total y manchera. Igual, presidente de comunidad campesina, aunque Pawata participan, pero hay perchoraigo saco, no.
igual juez de paz no letrado, imapagña manispachicao. Kaypinichkan no cuenta con una coordinadora distrital. Maigen coordinación de juntas vecinales de seguridad ciudadana. Si chumana cancha, ¿sabes? No cuenta con una coordinación digital. Entonces, Kai Pipita Huchayo Kanma. Pimantata dependen que hay coordinación de juntas vecinales. Municipio que organizan, aquí creo que es el trabajo de Taita Robert Torres Pariona, que es subgerente de salud social. A ver, que firmas con que papel, Taita Robert Torres Pariona, como secretario, comisión Ninchikpi. Ahí está, evaluación de desempeño integrante del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que Yachari Kunchi Kunan, hay una casa con miembro, hay una clase con saco, que no está llam canan copa, aunque Kunan Huknachos mi presidente de presidente Mantarimas Paja, presidente de la comunidad campesina de Vinchos Huknachos mi cachcan, mañana Feliciano Ñacho, Paip cargón Jaino Chachos Tokun Chaitach Pantach Canchichos, sí pues, claro, Jaino elección cargón. Pai mi Kunan cachcan, Nichkanita. Mil disculpas, Ojilecono Parecona. Para que es presidente y manin con chaita encargado muchos mi carga con una mi cachcan presidente de comunidad campesina Vinchosja, un que pantaram mis canguiña entonces aclarando pero va que miembro con haga normal con solamente la presidencia de Vinchos la Pechik porque hay nota elección carga. Su tichanta cambia chay con angoña de kai pericao, su tinta cambia chay con angoña. Entonces caipi jawarinchi guau que con pelecona picona llam cascan. Primero jawarinchi picona tak miembro chayta. Suti. Ima institución man pertenecen chayta jawariconchi. Jawariconchi tariki participan cucho manacho, chay reunión con ape, informan cucho manacho, llaman cucho manacho, siempre participan cucho reunión con ape, actividad con los manacho. Porque por algo es evaluación de desempeño, colegio pipa, a ver, evaluación de desempeño de los estudiantes, participa con aprobado, digamos, participa con desaprobado, rojo, con un manacho rojo cañacho, con un ABC piñachos, bueno. Chay no auxiliar con una pan y chay con ya charinchín y con un miembro del Comité de Seguridad Ciudadana Casjanta y Yam Casjan Kumana, Yam Casjan Kutapsena, Jamana Yam Cajona Patari, Nichan Chutay Karinan, Chikrikao, Yam Kalachi Yawera Cochacona, Yam Kachi, Yang Sutiki Churala Chinkichi, y Chamana consentimiento y Kuyanjik na Tenjariki, Ahmanam Nyuhaha, participa mancho, o haya permisa Waichik, Nispa, documento Chang, que na Tenjaiman, Buraika Chikongi, Chikrikao, Manachaja, Pingai Pachtamik Sutiki Chikrichkan. Pingay porque kaya publicas recachkan manan kaya documento privado ima ningún chaitaka o documento con mana jawanat kaptanga reservado ningún incluso ricao mana mi chay documento chua khile gon bala wischus kam kachkan o niswanta hukperi que chachuri kamus kachkan kay municipal digital Vinchos paina chay willa kamunan pemeki Jaicape, Jainimpa, puncha, nimpa, ya estaba punchando pasado, entonces viernes punchado, tarique, chachori camor, jawajile con pelecona. Chaypim Kachkanrike, más chica, Municipal Digital Vinchos 2023-2026, Chaypi Kachkan, publicado hace 4 días, publicación de evaluación de desempeño integrante del Comité de Seguridad Ciudadana Codisec Vinchos. Trabajemos juntos por el desarrollo de nuestro distrito, Chay neokra, en que hay papel pas Kachkanrike. Chay ocupe o aujile con pelegona porque siempre que municipio chachorimuchkan y maconatapa rica toco actividad roascancota ricao fotocona videocona okay, incluso nichka ver japak pukla mama fotografía de un supradom asoy cuspango chay fotocona tomaiga chicuscango pskachkan a ver joyota ya cuenta con riego ven achka cosa con que llam casjanco ricao con formación de comisión de regidores ahí está comisión de regidores chaytaka Chaita pues rexinan chihuahua con parecona. Kay
a nivel distrital, provincial y regional, ya chananchik, regional pegaña huillana con chiñericao, igual jalarilla pera, ña huillana corganchiña picuna miembro ricao, y con que a nivel distrital, que hay tapas choray con chiquilla que publicación en chique ukuchangman, chaynape que jawananta gamas jawamona que chic pagao, macha jare que man alengacho, ya, achaga choray camoniña. Tenga a ver que hay pejaler sonchik. Hay una miembro o comisión, que hay comisión o miembro canco o presidente ningún tacaricao. A ver, comisión permanente de obras, desarrollo urbano y comunal. Cachcanrique mama Gloria Guamaní Jonis como presidente. Miembro ñata parlarinam para manas apayan aten siempre peons parla chay con arica. Ay, imagínate que hay trozonchik. Kay na kachkas imagínate ancha en la parla charinam para cachcanrique miembro Teófilo Ataucusi Quispe ya na página ricao. Chaya tariki que hay pinchcan Comisión Permanente Servicios Públicos, Transporte, Seguridad Ciudadana. Justo taita con justo rimachkanch que Seguridad Ciudadana mantaricao. Chay conata jawarinan. Más bien que hay informe que han carga de parte de regidor de la comisión, maquinmanta, simimanta o documentariamente can marica a ver que hay imaginan con evaluación que hay cuchcanchi, chayna taricao, y manachos complican cuch funcioning con regidor con apas. Comisión Permanente de Servicios Públicos, Transporte, Seguridad Ciudadana, cachcanrique taita Víctor Julián Ventura Yupanqui, para mi presidente, parlarinan ñata. Siempre parlarinan peoampas, tanteana con ampas, miembro un cachcan Mercedes López Cancho. ¿Ya? Acá hay pinchcan Comisión Permanente de Economía, Finanzas, Planeamiento, Presupuesto, Asuntos Legales y Administrativos, cachcan taita Teófilo Ataucusi Quispe como presidente y parlarinan pañata Mama Gloria Guamaní Coñis. A ver, chaymant urachangman. A ver. Mama, a ver, comisión sustentar, hay Comisión Permanente de Programas Sociales, programa social con Ajawa Gricao, Mama Mercedes López Cancho, presidente, y parlare más iñata, siempre que parlarinan, Coricao, Víctor Julián Ventura Yupanqui, como miembro, Cheñata, a ver, que hay pejama Mercedes, Kimsa Java, Pilam Canam Kachkas, Achkayam Kaineo Cascas, es también miembro de Comisión Permanente de Servicios Públicos, a la vez también miembros de Conanjawarizun Chicaipe. Comisión Permanente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, Taita Marcelino Choquecawa Inga, Taita Marcelino, como presidente, y Palarej Masiñata, Mama Mercedes López Cancho. Mama Mercedes Tamliam Cachichcasjaco Kim Sagawpi, presidente de Comisión Permanente de Programas Sociales y a la vez es miembro para la Regnen, Seguridad Ciudadana, Transporte en Ishampe, Comisión Permanente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, Nishampe, y que va a oír con una pancha de Conchanaga, que hay con una tapa Rexei con Chiconan, Amin sukupi llam karishan komana llam karishan kutapas Comité de Seguridad Ciudadana Pacha ya tagriki kunan gareksei kunchik piconas miembro kona ricao piconas miembro kona y a la vez reksei kunchik regidor kona ocupipas ima comisión kona pitak paikona ariki llam karinanko y llam karichkanko iscaninta porque llam karinanko porque falta chkan ricao y llam kachkankuña porque ya nombras caña kanko riki mana con anchallacho, mana jaina puncha olacho, chaira chiquillam cae manchura culanga con enanchit paps, bien, guau, gilegona palegona, chay chiquican mancay parte mantari que huilla cuininchik. Kaini marininchik programa yanchikpe.
Chayanta kayaki willakuyriku challaykuna pani challaykuna tayta Christopher Edu Puma Zárate kimsa chunka watayuq pay siriki chinkarullanman kasqa kay wata qallariypiraq año nuevota festejarosaq nispariki festejapakusqa y chay punchawmantas mana kunankama rikurinchu ña iskay semanaña chunka pichqan punchawña pasarullan chaynaqa kisaya rikukullankichikpis chaychaypipis puñupakusuchkankichik yachapakullachkanpas ukaqnin sipas imatapas hatikullanpas kawsaspaqa allinma maypi chaypi kaspapas imapas pasaron inati isusiqa riki llaki rikao pero chunka pichqan punchawqa maypiya kay wiraqucha chaysiriki ayllukuna wawqillaykuna pallaykuna maskachkanku yaqa imatapas hinaña mana tarishkankuchu rikao aunque sea ayantañapas taricharullaisuanchik amaña kayna preocupado maskananchikpaq nispariki maskallachkanku wawqillaykuna panchallaykuna incluso yanapakuyta mañakamuchkanku rikao yanapaykullawaychik maskaypi nispaysi riki llamkan kay Superintendencia Nacional de Aduanas de Administración Tributaria SUNAT nisqanpi paysiriki challwanman kasqa kay Tutumbaro mayupi chaynin riki a la vez chay celebraq y bueno pasearamosaq vamos a hacer un camping a ver challwa chaykusun chaynakuna purinman kasqa chay punchawkuna rikao tenja Tutumbaro mayuchu chayman wichimaykuptin aparon chay pichum suakunapas imantapas qhichuspan wañuymarachinkupas en fin mana yachakunchu wawqillaykuna pallaykuna último paradero Tutumbaro nichkanku mayupata chay último paradero chaymantaqa yachakunñachu maypi chaypi kasqan wawqichallaykuna panichallaykuna chayna kay programanchikta uyarinkun kay yunka lawmanpas tenja yunkapi kaqkunapas maskay kaysillasunya kay wiraquchata willanakuychik sutinmi Christopher Edu Poma Zárate kimsa chunka watayuq chayntani kay llaki willakuy chayamun wak Vilcashuamanmanta wawqillaykuna pallaykuna Vilcashuamanpi hayna punchawta rikuqta 4:30 de la tarde más o menos chay horata nin kay Quillqui lawpis kay provincia Vilcashuaman ukupita rikuchkanchay Quillqui chaypi riki combi wichikuykun jajata wawqillaykuna pallaykuna chay heridokunapas karun chay heridokunataqa centro de salud Bischongo nisqanmansi aparamullanku gravenkunataqa chaymanta riki de referencia nisqanman posiblemente hospital regional Ayacucho nisqanman aparamun entonces gravekunapas kachkan riki y mana chayllachu astawanqa kimsa wañukuqkunapas riki wawqillaykuna pallaykuna chay combi hayka pasajerota apamurqa exactamente chayta riki mana willaykullawanchikchu hayka pasajero hamusqantapas ichaqa nichkan riki kachkan kirisqakuna gravekunapas kachkanmi y wañukuqpas kachkanmi kimsa nispa rikao kay combipa chay ayrichanta misuqa apaykachimullawanchik kaypi kachkanik placa rodaje Y1W866 Toyota Hiace chay riki kay chunka no pachak iskay chunka mana chunkallachu pachak iskay chunka chankari ukuta riki ripun chayta riki niswanchik mistirimaypi 120 metros de profundidad chayna qaqata riki ripukullanman kasqa chay combita riki apasqa tayta Jorge Escriba Waman kimsa chunka watayuq chayñataq nin riki kaypi qanchistas apamusqa kay qanchis nisqam antes qanchistas apamusqa chay qanchismanta chiki kimsa wañukun hinapitanqa paywanqa riki pusaq entonces haykataq pichqa
chiquiquiris kachkanko, kaypi manchkanta, a ver. 9 heridos en el centro de salud Bichongo, a ver, kaypi, a ver, más aclaraykusunchik. Hanchis runakunata aparamunku kay hospital regional Ayacucho nisqanman, chayna kachkan. Hanchis kirisqakunata. Chaynataq isqunñataq kachkanku ina wak centro de salud Bichongo nisqanpi rikaw. Chaywanqa son 16, con el chofer más son 17, 18, 19, 20 iskaychunka pasajeros chaypi hamurqa rikaw. Bueno, chofer nintente yo para España rikaw. 19 pasajeros chaynarik hamurqa chay convipi ñuqaña yupachkani. Yupa España nimuchkaykichik chaynampata rikaw. Wañukuqkuna pikunataqa wañukuqkuna riki mama Constantina Wamani Cerda, 81 años, mayayman payachaña rikaw. Abiakuynin wañachiki illamullarqa rikaw, no sé, abiakunña rika. Chayñataq Edgar Flores Huamán, 35 años, chayñataq Lucio Díaz Huamán, 50 años. Paykuna riki wañukullanku awqillaykuna pallaykuna kay Vilcas Huamánpi. Más Willacoy que programa de Anchipa Ojillegona Pallegona más Willacoy las 9 de la noche Camaya Morbason Oralian programa Ancheja. Cheña tarike kaipa a ver kai video ta Hawaii Kullasun chikricao. Yaches hanchinari que para con wicherimuchkan a veces jajaconapas kai para con awanja. A la irichallaña ricao manaña formalñacho. En las panre que timpuchkan incluso llaqtakunapas nichkanku, qaqkunapas wichikamuchkan nichkanku. Tinkaypi hayk'ullasunchik kay videota mandaykamullanku, a ver, churachaykusaq chaykullawaychik. Kay videonchikta. A ver, kay chiquiluykullapas. Ajá, chaymi kachkasqa. Chaykullawachik kaypi ahí está. Colocaykusaq un ratito. Mama. Un ratito. A ver, chay. Ya paikuso, ahora sí. Listo, aujilegona pallegona. Kakay pawachkanchi, kalakutik kachisaq. Bulumintan ya paikusunchik. Esta wakpim jaja tumpata wichikachamuchkan. Tumpachaytar waqay. Tumpachallata husnicharichkan, huk iskay rumicha wichikachamuchkan. Pero ñari que wichirimurqaña, pero kunanqa maschataña pachamuchkan. No hay pase. Husnirinña. Yapakamuchka mastaña yapakamuchka timpurunqa puesto kunallan timpurun. Nada, lata poca. Maschataña, mastaña wichimuchka, mastaña wichikaykamu. Ya ves, bullakuchkanña. Japarichkan chaykunapas ay qimiripi menisqa, kurumikuna wichikamuchkan. Siskay vaca ya se Vacapas chaypis waqaya, Derrumbe. Todo cerro se ha caído. Todo cerro se ha caído. Carretera Todo cerro se ha caído. Todo cerro se ha caído. No hay pase. Carretera tampoco chinkara chingnikan mi cae. La mierda. Puta madre, más bien no había carro en medio. Quita la vida. Ahí chaynam pasakoron rika wawqillaykunan pallaykuna wak yauli wanka velika laupi.
kilómetro 14,600 nishan riki chay llaqtaman riqchik kachkan mana vía principal sino Yauli lawaman puririn chaypi punia kay vicinullanchikpiqa mana ni huklaw karo llaqtapi paschu huklaw paispi paschu mana hina kay vicinullanchikpi kay pasakurunki kay parakunawan rikaw Quita el carro había dentro. kay pasaq punchawkunallapi chay pasakurusqa ¿ah? Chaynam pasakuchkan wawqillaykuna pallaykuna kayta churaykusunchik y comentachaykamusunchik chayna wawqillaykuna pallaykuna pasakuchkan chaymi ñuqanchik hawanlla kananchik quizás jaja niqkunapipi yachachkanchik mayu patankunapish kachkanchik lluqllanankunapipas y siempre hawan kananchik rikaw chaynapi ama kayna saschakuypi tarikunanchikpaq antes miriki carreterallata kayna purunllata chukniqllata anchik kaylawkunapi wasi kasqapa chaymanqa mana aypamunchu waw kay video qhawasqanchikmi Jesusqa mancharikunku kayqa amapas chayaramunqa liwchañus timpurusqa hayparamasum nishkaqa wasi kachkan video qhawasqanchikpi internetmanta ruwasqachu kalamina hatiyaqchusmi kasqapas waklawllata rik churarun kaylawniqta churamuspaqa wasitapas tiurunman aparunman chikikarqa rikaw ya está no grave charik wawqillaykuna pani chayllaykuna chaynam pasakurun riki wak Yauli lawpi Yauliwan kabalika kilómetro 14 nishka kilómetro 14,600 chaypin chay pasakurun a ver kaypi nishkan a ver algún comentario nishkan hina paykuna publicasqanpi a la vez deja aquí a que bueno kaypi manam algún comentario con achkasqa carretera ruwasqanku muchayuq nish carretera ruwaqmaña tumpachkanku manam chaynachu wawqillaykuna pallaykuna maynintama carretera rinqa hukchuya kayta hamuchimunqa chaynaq waklawchantaña nish carretera ruwarunku en fin es son parte de la naturaleza pues wawqillaykuna pallaykuna maymi wichinantaqa wichinqa riki igual kay yunka marinapas tutumbaru chayku maymi wichinantaqa wichikunmiki sapawata chayqa yachasqaña rikaw igual chay hanuman yaykun chay altunkuna igual wichikun chay riqsisqaña maymi wichinanpas igual kay Vía Los Libertadores riqsisqakunallan wichin entonces manami chaypiqa tumpaswalla ese tiene culpa el ingeniero el alcalde imapas kayninta rurachin chaynakunataña comentachkasqaku chay videopipas bien más willakuyrik wawqi challaykuna ni challaykuna kay programallanchikpi chayñata riki kay lluqllakunamanta wayqukunamanta rimarispaqa kay punchawkunapi yachasqanchikna para jikutachakaykamun rika huklawkunamanqa parachkanta huklawkunamanqa manataq nichkanku ari hayninpalla parlachkarqani wak Huancavelica lawpi kaqkunawan ñuqaykulawpamanqa paranchu qaya usyarunmi liwmi llapa tarpukuy chakikuchkan nin wawqillaykuna pallaykuna mientras kay lawmañataq pangrararakuntaq rikaw pangrararakun kaynamanqa kay kangallu lawkunamanqa hasta runtu parakunapas lliw chayarqarin wawqillaykuna pallaykuna sasachakuyta aparamun a ver kaypi nishkan a ver wak Pichanaki Chanchamayo selva central wak juninllawpiña chayqa chaypipas chaqay wawqillaykuna pallaykuna wayqu rikurikaykamuspan llapa carron tinta lliw wawqillaykuna pallaykuna aparun ñitirun pamparon kay carrutapas hurqukuchkanku paqway mitullataña vidriumpas kanñachu lliw challusqa jarachallantaña tanqachakuchkanku kay hukwapish huk qhipanta qhawarisunchik kay foto nik mana completuchachu kay huk carrukunapi sayakuchkan kay empresapas kay qipapi camionkunapas waq qipakunapi entonces chayninta rik achka carrukuna pasan justo pararimuchkarqan chaynapi rik wawqillaykuna pallaykuna aparon rik antes semana wañukuykanchu al mismo riki pawallarqaku inas lluptillarqaku rikaw llumpay parakunam chay lluvia torrencial ninkum chay nishu parata rikaw misterimay entonces llumpay parakunawan ya kaykuna pasakun rikaw Yauli lawpiñataq chaki yawpiq chaki como mana paranchu debilla kachkan wayrapukuykun sullmakaykamun mientras kay yunka lawpiñataq kay selva central nisqanpiñataq nishuta pararon wayqun riki ripurun lluqlla
chaqayariki o incluso nin según willakuqkunapa o rikuqkunapa willakusqanman hina willakuqkunapa kay willakuychayachimusqanman hina llapa qirukunata llapa mituta llapa rumikunata qhipikuykuspa riki chay wayqunta purikusqa chay yakuqa hinaspan riki hasta ñantapas taparullarqa claro kunankamaq limpiarunkuñachiki taparunmanshi kasqa hasta anatapas hasta ñantapas riki chay pasakurun riki kay sector San Pedro de Maranquiari distrito de Perenni provincia Chanchamayo región Junín ocupantendentes autotapas ñiterullasqa pero manas antes taytanchikpa munakuyninman llapas wañukuykanchu anki autontenta chay lluqlla nitichkaptinpas chaqayri kaypi panichanchik kaypi kay futupqawachkanchik panichanchik riki yaqa carnavalero hinaña o carnavalera hinaña rikaw paqway mitullaña umanpas uyampas pachampas rikaw bien llakipaq riki chay chawpimanta riki por milagro salvacorun nisqankuñamiki bien wawqillaykuna pallaykuna mas willakuy riki kay programa llanchikpi kay clima kay naturales kay puquy punchawmanta rimarispaqa limatañataqsi wawqillaykuna pallaykuna nishuta rupakuchkan ari ayllukunawan parlarini rimarini atin paykunapas nimunku maqtachatam rupakuchkan nispa wawqillaykuna pallaykuna hasta 32 grados nisqañas hayparukun o hayparunqa nisqan kaypi hayparukunqa nisqan a ver kaypi nisqan alcalde de Lima nisqan febreropi kanqa hasta 32 grados entonces hasta 30 kama niwachkarqaku hasta 30 kamas a 31 nisqankamañas haypachkan wawqillaykuna pallaykuna rupay entonces a ver una parupay nin 37 grados rikaw 37 chayaruspaqa runawan igual juniriña kanqa rikaw porque huklawkunapiqa chayanmi hasta 40 kama hasta más kamaraq chay nishu rupay entonces kay 30 grados qariki ancha rupay chaña riki wawqillaykuna pallaykuna porque ayakuchulamanqa 17, 18, 20 chaynallam chaymi fresco chaya claro rupaypiqa rupachakuntaqa nishuchata rikaw pero purinki antes kay pistapi masta rupakun rikaw alpapi llantupi son 17 casi 17 grados bien chaynata willamachkanchik kay Senami chay nisqan uklawkunamanqa nishu para kay Limalaw costalaw chaymiataqmi nishu rupay nispa wawqillaykuna panchillaykuna chaynata riki kay clima nisqanpa sachakuyninkunata ña qawarispaqa huk willakuykunamanñataq yaykullasunchik kay yunkalawpis wawqillaykuna pallaykuna llaki pasakurun riki ancha llaki chaymiki ñaqa chay Comité de Seguridad nisqanmanta rimaspa kaykunamantawanña riki rimarirqani es bien cierto kay llaqtanchikkunapi yachasqanchikman hina mana llumpay kay sachakuykuna kachkanraqchu taytanchik munakuyninman hina huklawkunapiqa kachkanya wawqillaykuna pallaykuna nishu kayna saschakuykuna chayariki ancha llakipaq rikaw imataq pasakurun kay nishu llaki ñuqatapas llakirachillawan polician kaytaqa willamanchik kaynata nispa tarirunkus kimsa ayata kay Amazonas mayu patampi Amazonas mayu qariki achka mayu rikaw kay San Pancho mayo hina San Pancho mayo hina riki achka mayu chay Amazonas chay patampis kay plátano llakichakunawan tapaykusqata tarirunku wawqillaykuna pallaykuna kimsa ayata huktañataqsi tarirunku hina chaypi riki uskata kirisqallata chaysi riki chay kirisqalla tarikuqqa kanman kasqa mamanku riki
warmin riki wañukuqpa mamanku warmin imaynataq chayqa kunallan ya explicamusqaykichik. Mana yachakunchu pia maya wañurachinman karqa kay bueno tawanta rika lliw aylluntinta wañuchiyta munanmanku karqa seguramente natinchu huk riki antes lluptirullan riki wañuymanta nisunchikñarika. Chay pasakurun kay distrito de San Pablo, provincia Ramón Castilla, región Loreto Laupe, wak Yunkapi, wak Monte Ocupi chay pasakurun. Wak Loreto peja riki manam carretera pascancho, wak peja bukichallawanmi porinko riko awqillaykuna pallaykuna. Chay cerca menos harin ñankuna chaynalla, pero más bukillan porque wak peja yakullamiki, yakuyo yunka ukumiki kay manami kay ñuqanchik law hinachu. Pues achka yakupa purinallan natin chakapas maya machu lay chakakuna roakuna rikina chaynapa ancha kanchu ñankunapa rikaw puro mayu ya kakuptin solamente kan riki bukillawan purinankupaq utaq avionwan richayllawan purinku aklawkunamanga nichkarqancha rikay policiam kay willakuyta chayachimun nispa. Chay ayatas tarirunku niskanchik kimsa pata natinsi chay iskay uña warmachakunapa iskay aya. Chaymi nichkaniriki imaynama a ver hasta uña warmakunatapas chay mana allinkunaqa wañuykachinkuqa nispa wawqillaykuna pallaykuna. Bueno, hatun jovenchataqa bueno pues no niswanchik ya seguramente mal portamiento aymapas participa chaychik nispero chay sunsu warmakunata imaynama hayka watachayuqta chay uña warmachakuna huknin pichqa watachayuq huknin suqta watachayuq hatinaschalla kasqapas. Kay parejaqa chayna sunsu wawayuqllaraq kaspaqa jovenllaraq riki kanku rikaw. Y chay waqtanpitaq tarirunku taytanpa ayanta riki kay iskay warmachapa taytanpa ayanta. Hina chay waqtanpitaq karqa mamanpa rikaw, nuqiqa mamanqa mana wañunchu aguantarullanman kasqa salvakurullanman kasqa chaysi kunanqa mamanta riki aparunku kay hospital Caballo Cocha nisqanman chay hospital kachkan chayman aparullanku chay seriki kay maman salvakuq nichkan chay nakunam kanman karqa kayqa chay delincuentekunam sutillan paykuna nispa hinaspa niskan son presuntos narcotraficantes presuntos narcos nispaqa bueno imata haykatachik insultaykullarqaku chay narcokunata hinatiriki ama kayna turaychik nikurqachu utaqchu narcokunata haspapas kaypi narcokuna purin nirqapas o pimanpas willay imakurqapas imaya chay pasakurqapas imaynanpiya chay narcokuna kayta ruranku a ver uña warmatapas a ver wañuchichunku kay narcokuna kay provincia Castillapi malajueña chay runakuna wawqillaykuna chaymi nichkan según kay willakuyman hina según policía chay willakuyta chaychimun chay provincia Castilla nisqantas chay narcokuna llumpayta munaychakurun hinaspas yunka ukukunapi riki tarpuchkanku chay cocankuta hinas chaymanta chay drogakunata riki rurachkanku hinaspas chaymanta cercalla kachkan waka Brasil chay niyataqa riki waka Colombia nisqan tenqa chay mayuntakama o bien Colombiaman otaqa Brasilman riki apanku wawqillaykuna pallaykuna chay drogankuta rikaw chay narcokunaspaqa wak Brasilmantaña riki maymanpas apanku wak Europa lawman posiblemente wak Brasilmantaqa riki wak Colombiamantapas igual Norteamérica o Europa chay apanku riki entonces o quizá paykunallapas chaypi riki yunkapi yacharqa hinatin riki wañurachinku investigación yakanan mana yachakunchu imaynanpi wañurachisqanku rikaw chay mamanchik salvakurun kaynaspa willakunqa aunque willakuchkanñaya riki delincuentekuna kayna cuchillaruwanku cuchillo ima wañurachqapas ñuqa cuchillachkan nichkaniña rikaw kay uña warmachakunatawan hatirikachisqanwanmi llakiqa a ver ima uchayuqman chay uña warmakuna quizá taytanpas imapas haykapas kakurqapas o imata haykatapas rurarqa hatunchakunaña kaptinchik hatunchakunaqa ya cuenta ukuñam kay warmachakunaqa riqsiru aspanchik nispapas no sé ima a ver pichqa suqta watachayuqqa sunsukuna anki paykuna riki tapusqaq imachatas willachakunmanmi rikaw
Reqsirachiwaswanmi nispachu ima nispay chay uña warmakunata wañurachinkupas wawqillaykuna pallaykuna chay ariki llakiypaq. Chaynariki huklawkunapiq sasachakuykuna wañuchinakuykuna chay mana allin runakunapas chay narcokuna mana llakipayakuq hasta uña warmakunatapas wañuykarachinku. Mayna sasachakuyman yaykunchik wawqillaykuna pallaykuna chay cartel de droga mexicano chay iskay cartelkunam Ecuadorpi kachkan kay Perupipas munaychakun niskankumiki chay ukniriki cartel de Sinaloa nisqan ukniñata riki chay Guanajuato ninchu Guanajuato chayriki chay cartelkunam kan ninkumiki. Kay Perú suyupi Ecuadorpipas aqtachata astawan wakpiq munasqankuna rurakuchkanku canal televisiónkunapas yaykunku hasta candidatukunatas wañuchinku total Ecuadorqa kachkan rikaw kay Perupi riki qhawachikuchkan kayna sasachakuykuna kunanqa wañukuyta qhawachkanchik uyarishkanchik pero mana Ecuadorpi naraqchu rikaw o mana Mexicopipas maqtacha riku wawqillaykuna peor kay Loreto lawmantaqa. Chaysi riku wawqillaykuna pallaykuna kay Congreso periki Mama Nieves Limachi y chayñataq wakiq congresistakuna yanapakuyninwan presentaykuchkanku proyecto ley tariki pero proyecto leyllataraq ya qispinqachu imaynaya porque ña qispironña nitis ya qispironñam kaynas kachkan kay ley niswanpa pero proyecto leytaq presentanku ya imatañapas rikaw imapaq astawanqa lindakuna cuidamunankupaq pikuna militarkuna ari chaypaqmi militarkuna preparasqa kanku riki justo chay guerrapaqmi militarkunaqa riki policía es control civil llaqta ukupi control tránsito nin chay iskaynin llamkayninqa control civil control tránsito y chayñata riki chay llaqta ukupi kasqanrayku huk funcioninkunapas kan mientras militarkunaqa riki lluqsinanku lindakunaman guerra kaptin chayman pavarinanku chaypaqmi entrenasqa kanku chaypaqmi sapapunchu ari paykunaqa yaykuykusqankumanta pacha riki entrenanku wawqillaykuna pallaykuna manamiki kay llaqta runa protestaqkuna amachanankupachu kay Huamangapi militarkuna llaqta masinchikkunapas yanqa wañurachinku chaymantapas kachkanña huk informe ya chaymantas willarikichiña pero ina chayllata yariki kaqlla mas sumaqta allichapachaykuspanku riki publicamuchkanku kisapas chaymanta huk punchaw rimarina kanman chaypinchika mana ayakuchupiq preparasqachu karqaku llaqta runapaqa guerrallapaqmi chaymiki guerra pinaña paykunaqa riki llapa llaqta runata hatikachaykurqaku balankun chay fusilninkuna hinaspariki lliw llapa runata riki wañuchiytishu baleaparurqaku chaymi chay kay Huamangapi chay 2022 watapi riki porque kunawan kimsa watamanña rikaw aunque 15 claro wata huk killa chaynaña riki chayaramun 2022 riki ayakuchupi militarkuna wañuykachirqaku llaqta masinchikta kayna sasachakuykuna kachkan kay yunkapi kay taytatapas wañurachinku uña wawachantinkunata wakma yarichunku chaypi yariki chay narcokunawan peleamuchunku chaytaqa manam atinkuchu único kay norte lawpi cuidachkanku chay hatun ñankunallata chay mana lliw lindallatapas patrullaspanku chaypi riki chay mana allin runakunata maskakustin chaypi aunque sea baleapastinpas puririmuchkanmanku rikaw paykunataqa manchakunku ya wawqillaykuna pallaykuna kay praylapiraq manchakunku chay narcokunataqa qharituchakunkuqa yanqa kay huk lawllapi wawqillaykuna pallaykuna kay llaqta runallapami qharituchakunku militarninchikkuna ojalá chay proyecto leyta aprobaykumanta tiyaq pero necesariochum chayqa wawqillaykuna ñam kachkaña riki leypiqa chay militarkuna lindakuna cuidananpaqqa simplemente gobierno kamaykachinan ya richik ya lliw lindapi patrullamunchik sapapunchu nis mandaykullaman chay purimuchkanmanku lindallapipas rikayna mana allin runakunata maskakuspanku rikaw pero mana chayta rurankuchu wawqillaykuna panchillaykuna a ver más rimari más willakuy kay programa llanchikpi
Ya, a ver, ya tukupeni minan chay kuchkanchi, ya orallam programanchik kanja, nichkaykichikmi kuawkichaykuna panchallaykuna. Entonces ya prácticamente 8:48 horas apurado challaman ya mandakos qinaña illallachkan. Mana say kuchkanchu. Punchaps apurado ña qaykapiña kachkan chunka pichqayoqpiña. Kay semana oknin semanataqa kay enero killapas ripukunqaña febrero ikusunña ña qayna punchaw carnavalero kunapas qallakuykunña. Carnaval rural ningún chaykunata rikaw. Bueno, comparsistakuna rikaw, incluso grupo kunapas hamukuchkanña nichkanku rikay kaypi publicamuchkanku tukuy chaykunata ña región chayñataq kay provincia Huamanga ña markachkankuña mayninkunata chay carnavalerokuna paseananpaqpas nispan chaykunatapas allapa runaqkunan ocupakuchkanku chayman turismota hayasunchik y chay comparsakunapas hawakuqkunata hayasunchik chay mayna qullqi kaptin paykunapas qullqichakuykunankupak rikaw. Porque kaypiqa qullqiraykuya riki manaña puntata hinañachu rikaw. Puntata misuyqa karqa paseaqkupas, purikuqkupas, chukaqkupas, bueno, huk estilo rikaw. Kunanqa manaya, kunanqa qullqillapaqmi rikawaqllaykuna chay comparsistakunapas imaraykutaq a ver paykuna kay Fedecawa nisunchik, rikchari llaqtallay nisunchik paykuna kay carnavalkunata organizanku. Qayna punchaw kay rikchari llaqtallay riki qallaykachinña kay Estadio Leoncio Prado nisqanpi rikaw concursunkuta. Igual kay Fedecawa riki campo ferial Canambajo nisqanpi riki tusuqku participaqku kunanqa riki mana dejaronchu hinatin ya kay Rancho Bruno ninkuchu kay Picota Waclawnin aka Limaman carrokuna lluqsinan chay terminal Alton Mujupi anchaypiña rikaw rurachkanku chaypi Rancho Bruno rikasqa rikaw. Chaypiña paykuna riki chay carnavalpi tusukuchkanku rikaw. Pero imaraykutaq chay qullqiraykullami kuwawqillaykuna pallaykuna manami que amor al arte, amor al deporte, amor a la costumbre chaychu rikaw, anki publicamunku rikaw originario nispakunaraq en realidad aqiqa originario kanchu, copia de copiallaña hasta letrakunatapas huku carnavalkunapata tikraykarinku, qhiwiykarinku chaykunawan hasta ganankuraq kanpas. Originalidad kanñachu puntataqa warmacha kaspay rikuqraq kani. Chay carnavalerokuna ari participaqkuma hina kay puntamanta pacha kay Leoncio Prado y chayñata waka Santa Elena chaykunapi rikaw. Chayman riqku tusustin y kutimuqku tusustin y kay barriokunapipas tusuqku kunanqa mana chay kanñachu. Taxinko, mototaxinko convita hapiykunku, punkunman chayarunku, chaypi huñunakuykunku, hayaykamun participaychikya nispa chay participaykunku chaypi tukun. Y ripukamunku cada uno sapakama mayni unikuq kay Huamangapichiki domingo, lunes, martes, carnaval muyuchaykunqaku chayllaña kan. Puntataqa manam chaynachu kaq. Comparsistakuna que rural nisqanpas riki muyuriqku. Barrio lliw riki wakiq centulapi purikuq igual. Carmen Alto, kay Belén, waka Libertad, wakrifa Ayacucho, chaykuna paseakuq kaylawan waklaman kampasaq riki. Sunanku maripus chay tusuyllawanña kunanqa manam chay kanñachu awqillaykuna palaykuna. Unikuq riki qhiwikachachkanku chay mayllapiñam chay insayanankupi chay paykunaqa yaqa manaña ni rikchakunpasñachu chay carnavalman así ya kunanqa rikchakurun imamanmi nichkankum mana ñuqallachu chaytaqa rimani pero wakiqkunapas rimachkanku imamaña rikchakurun kunanqa chay elencos de danza chayña wawqillaykuna palaykuna. Carnavalerkuna chay comparsakuna ya son elencos de danza chaymanñam tikrakurunku. Parejo chata antosunki kaypi parejo chata igual chata kaypi kaynacha kaymi
ya son elenco de danza ya wawqillaykuna carnavalqa chaynachum chihap carnavalqa chayta abuelokunata punta tayta mamakunata tapukuaqchik imayna chay carnavalkuna karqa por ejemplo kay hatun qasi igual llaqtakunapa tupanakuynin kunanqa mana pincho socos chaytaña ruwarunqa qaynawtaqa manachu chaypis karunchu rikaw entonces chaynu wawqillaykuna pallaykuna tunanqa qulli qiraykullaña maqtachata publicidadta ruranku radiokunapikta yapa Facebook nisqankunapik hamuychik hawakuychik carnaval originario nispa y kay localpim kanja nis localtapas chay wichqakuykuspa paykunaqa tusukunku y hawakuy munaqñataq ya munay mana munay qullqichaykita paganayki hawanaykipaq porque como manaña hawapiq paseankuñachu mana purinkuñachu hawachikunkuñachu chay originalidad nisqankuta munay mana munay pagaspayki imaykin chaypiriki qulli qhiriki yaykun chaypaqmi chay publicidadta ruranku pinchos radiokunapi yaqa llapachallampi chaqaya chay publicidad ninkuta churarunqa principalmente rikchari llaqtallay ima radiopitaqa pinchos radiopi mana publicidad ninkanchu kay radio qarimanta qallaykuspa rikaw llapachampi igual kay Huamangapipas waq radiokunapi lliw churaparunku hamuychik kaypim kanqa yaqa chay naynaña chay fiestas sociales ninkuchu yaqa chaynaña chay fiesta sociallamika venga local talpim kanja kay waq nisqayakunku rikaw kay tal grupo waq tal takiq kay tal artista chayamuchkan artista nacional internacional nispakunara hamuychik chaypi imapas kanja upianapaqpas mikunapaqpas nisan chay fiestas sociales niqkunallami kaw aunque chaytapas huk sutikunawan churaykunku riki mas sumaqcha suynananpaq rikaw entonces totalmente kaymanta wawqillaykuna rimarispa ya se perdió la originalidad kanñachu originalidad aunque ninkuraqmi rikaw ana chay originalidadtan recuperananchik chaytan pero mastay avanzachkan hukninman aunque sutikunata recuperachkanku kunanqa imatan hapaq pukllayma mama ninkuchu kunan pukllayña porque bien es cierto hayninpi uyarishkarqanchik tayta Jari Bastidas payrika nin manan pukllaychu chay karqa huk hatun kusikuy punchaw ima kusikuytaqa karqa punta inkakunapa tiempunpi chay muchuy warakaymi wawqillaykuna pallaykun chaymi kusikuy muchuy warakaykunanqa muchuy tukunña kay februpimi kay carnavalpimi chay muchuy warakay riki tukupan chaymantaqa ña llulluchakuna chayamunña yuyupas papapas llulluchakuna kan araq papachakuna chay puntawan rikaw arvejaschakunapas llantachallapis kan ña chuqlluchakunapas chunallapas ima ninkun chay chuqlluchata llulluchallata llulluchallapas kan kachkichallapas kanña kachkachakunanchikpaq miskichakunaraq anchay raymimiki mana miki pukllaychu icha papata allaykuspayki pukllastiña allasunchik mikusunchik kay llulluta niqkuchu punta mana miki chaypiqa achka kaymanta rimaqkuna tiene razón wawqillaykuna pallaykuna tiene razón kay riki kaqa con semanantin riki kay mama pacha madre tierra ninkuta aunque sutin chay rimaypas manataq sumaq hawaykusqa allinchu bueno hina chaytaña sutinchaykusunchik chayna periki yaqa lliwpas entendinchik rikaw mama pacha nisqaqa ya madre tierra ninchikña pero en mana chaynachu huk punchaw explicasaykichik imaynanpi mana chayna kasqanta pero ina chaywan riqsisqanchik raykuya chaynanpata rimasaq rikaw kay mama pacha riki kay trabajunchikpa chaninta kay pujuypi entregallawanchik chay kusikuywan riki puntata raymiqku Españakuna chayaramun carnaval sutiwan ni sutintapas riqsinchikchu imaynanpitaq carnaval sutin carne val imataq puntatan chayllaraq riki Noé arcamanta lluqsiramun chaymanta hamun ese es bíblico wawqillaykuna pallaykuna carnaval es bíblico imaynanpi
Che no eriki che arkamanta kimsan churinkunawan lluqsiramurqa warmi chantinkuna rikaw. Chaymantam llapa llaqtarik mirakuykuyta qallarirqa. Hinatinmi chay generación hamurik primera generación, segunda generación, tercera generación, chay cuarta generación man hinaqa rikuriramun chay Nimrod nisqan riku awqillaykuna pallaykuna. Chay Nimrod nisqan chay periki kay idolokuna ruray paywanmi qallarirqa chay idolokuna ruray. Chay maman riki Semiramis nisqan pay riki mamacha rika hasta Virgen María kunawan kunan sucharongo rika. Mil disculpas a los católicos, pero chay no chay awqillaykuna pallaykuna. Es un ídolo, ¿ya? Entonces chayataq riki Nimrod pa churiarusqan hina mamallanpi churiarusqan kachkantaq rikaw chaytañataq riki chay 25 de diciembre chay niñullata rik festejanchik rikaw chaymantam pajarimun. Entonces como ña niñulla nacen ña hinaptinqa ya hatun fiesta riki qhipanta qatiykaramun rikaw. Chay idolokunata wata pasasqanmi hina churamunqa hinaptinmi karqa chay timpukunapi ya chay Nimrod wañukusqan qhipakunaman ña idolokuna miramurqa hinaptinmi chaypi rikurimurqa Baal sutiyuq huk ídolo. Baal. Chay Baalpa ñawpaqninpis wawqillaykuna pallaykuna runakunata nakaqku chay ofrenda nisqanta huqku. Bueno, kay imaginancikta huklaman churaykusunchik. Fuerzas Armadaspi kakuchkasqa kayta churaykusqa mejor. Ahora sí. Entonces, huk ídolo tarikurakurwaku machullay machuta rumimanta hornuyuqta ñawpaqninpi hornuyuqta. Chay horno rupakuq wawqillaykuna pallaykuna riki tutapuncha unatis chayman chay ofrendakunata huqku kunan qhawachkanchik kaqayaw fenómeno niño, corriente imasutin fenómeno la niña, chay fenómenos naturales nisqankuna rika aira para chaykuna riki taytachakuna rikurimuyta qallarirqa. Chaypi sutincharqa huk taytachata riki Baal nisqanwan. Chay ñawpaqninpi menan kunan fiesta kun chaypi riki fiestata rurakuqku. Total corrupción carnal kako mana kay corrupción política no corrupción carnal kako rarika fiesta tupakuqku atisqankuwan ina ayllupura ina kikinkupura bueno total chaqwa rika hayka punchaw ruwakuqkupas semananta killantinchu punchaw pero fiestata ruwakuqku rika. Hinaspankuñataq kay taytachan piñakunman o kayna castigawanwan nispa sacrificio uña warmachakunata nasikuq warmachakuna o iksayuq warmikunata o chayñataq riki mana qhari riqsiq warmikunata o jovenchakunatapas chay hapispanku wischuqku ofrendasunchik nispa wischuqku chay ninaman chay Baalpa ñawpaqninpi chay rupaq ninaman wischuqku. Chay periki chicharrukuspa riki qaparistin wañuq riki. Nishu kallasqa machullay machu hornukunay karqa mana kay tanta ruwakunanchik horno saychacha uchuychami chayqa chaymaqa ni yayku apenas yaykuytapas atisun manapa riki hatun hornukuna karqa. Anchaymi karqa fiesta a Baal. Baalman fiesta ruray riki. Ima killapi ima punchawpi kakurqapas porque una wataña riki pasaron ya kunanwanqa riki a ver chay tuyupaptinchik son como 4000 años. Tawawaranqa wataña chay pasaron riki chay taytachakuna paqarimusqa riki mana Baalachu rikurimurqaqa huk taytachakunapas rikurimurqaya riki. Pero principalmente chay taytacha Baal nisqan riki más atisapa karqa. Chay taytachata riki kayna llaqtakuna mirasqanmi hina mirachiqku riki. Hinatin chay fiesta a Baal niqa riki puririmurqa chaymanta chay España riki chay timpukunapipas ña karqaña chay puntamanta hamuq riki hinalla kakurqa chaypi carnaval fiesta a Baal. Anchay Baalman fiesta chay taytachaman fiesta tam chay aparamuspanchik riki kay muchuy waraka fiestanchikwan tuparachinku carnaval cada llaqtaña riki organizakuykun bueno kay Brasilpi por ejemplo manam kay pinachu Brasilpiqa kimsa punchaw challama domingo, lunes, martes, miércoles kimsa punchaw tawa punchaw nintin prácticamente purikunku hasta aminanku kama hasta desmayankuramun Brasilpiqa tukuy rikchaq pachawan tusukuykuspa.
chay perik akllakusqaku kay tiempukuna hamusqanmi hina ya Perupiqa manan Perupiqa tusukusaqku chay sacha kuchuykunata ruwakusaqku unay nisparik akllakuykunku rikaw pero kunan kay Perupipas kay ayakuchu principalmente sacha kuchuykunaqa munasqanku punchawkunañam kakun hasta Semana Santa cercakunapas kachkanraq sacha kuchuykunaqa entonces chayna rikuwawqllaykuna fiesta carne abal o fiesta abal chaynam chay tin riki chay tukurun riki miércoles ceniza chaypi ñuqa carnavalon chaykunataraqa rikurichimunku ñuqa carnavalon tukuy fiesta tukuy corrupción tukuy waqllikuy riki chay carnavalpiqa chaymi chay fiesta wawqillaykuna pallaykuna uymaraqtaq Wicha santo tukuspachu, esto es originalidad nuestra costumbre, nispachu carga kunan inarima que no. Fiesta abal, total. Aicha, taita chabalman, entrega, aicha taita chabalman, entregas para que total cuerpo y alma. Jalato koikos, pengo, según historia manina, taita chabal pañao panempis. Jalatukuykospa hina ñawpaqninpi hasta haripura warmipura o warmi on haripas tupakuqku cada uno munasqanku turakuq chay taytachanku balpa ñawpaqninpi y chaymi chay miércoles ceniza chayaramunaptiqa yaqkunanmantaq chuyanchakuyña ña suficiente ña tusurullanchik tusupakulla aychanchikta perderachinchikña nispa chay catolicismo ocuperika chay costumbre ka yaqkunanqa chuyanchakusunchikña mucho vicio era huchakunya ño carnavalon chay sutinchaykunqa chay wañunña kunanqa tukunña chay Inatenqa imañan hamunan chuyanchakuy novena chaymi chay novelapas hamun riki chaytaqa punta awilkuna yachanku pero chay historiapipas kachkan wawqillaykuna pallaykuna chaykuna acaso huklawmantachu hurqumuchkani sino que ñawinchasqallayta ñuqapish willamuchkaykichik rikaw ya novena son ya miércoles ceniza uchpata talikuq kurika uchpata kunan eso uchpata talikusunchik puntataq chayna costumbre karqa tiempos bíblicos nisqanpi ima saschakuy kaptinpas uchpatam talikuqku señores católicos bibliaykicta leechik a ver Génesis llapachan leerich chaypi imapas saschakuy kaptin imatataq ruraqku uchpatam talikuq aytapis libro de Job tayta Job sasachakuypi kaspan uchpata tallikuykuspan seriki sarnachankuna rikuyrru tiempas rachkachakuq kallana chawan rikaw chay kallana chay manka paki chawan chaywan se rachkachakuq uchpa chawan riki talkuwan bañarukusqa hinaña imaynam talkuwan bañarukun paqta royaq achka talku tallinakuruspaqa chay uchpawan tallinakuq mana chaypiq talkupis karqaraqchu uchpam chaypiq karqa chaymancham chay talkuwan tallinakuypis wawqillaykuna pallaykuna chay puntataq chay naruspariki talku uchpachawan tallikuqku rikaw hinaspañataq chay kunanqa miércoles ceniza chaymi chay miércoles cenizapis kunanqa talku karun carnavalpi talkuwan tallinakuy serpentewan tallinakuy chaynakunaña rikaw costumbrekuna rikaw entonces chay uchpa tallinakuymi chay talkuwan tallinakuypis todo tiene su origen manami que kikillanmantachu chay pajareramurqa rikaw kaqninchu rikurachimurqa sino todo tiene su origen maymanta pajaremurqa y maymanta hamurqa chaykuna yachanchik kay carnavalta Españakuna apamasqanchikta rikaw ya miércoles ceniza chayaramun chay novenantin rika chuyanchakuy hinaspaqa jueves santo viernes santo chay chikutinakuyña rikaw sábado gloria chaypiq wañukunñami que taytacha Jesucristo kunan wañukuptinqa volvemos a la corrupción como wañukunaptiqa manaña rikuwanchikñachu chaypipas fiesta riki kakuq rikaw fiesta chaymi chay fiesta riki de Semana Santa puntata akuchimaypi kunanqa fiestaqa manaña akuchimayllapiñachu aytapas fiestakunaq pinchospi sokospi kay campo ferial kananbajo nisqanpi kunan karunqachu campo ferial kananbajo imaynaya chaykama construcción tukurunqakuchu imaynaya construcción kanqa nisqanqa entonces kunanqa kachkan sapa llaqtapiña huklawkunapis rikurichishkankuña mana kanankunapis rikurichkaña porque chay fiestapas yachaqkunapaq riki pawallan bajamuq riki wawqillaykuna pallaykuna
pawa llameke. Último tupanaco kay akuchimaipi. Chaypi tukuq riki domingo resurrección chaypi chuyayche Jesucristo ñarik kawsayramon ñakuna ya tukusunchik fiesta watankama chay aviakuy ñariki kaq rikaw ya chaymanta huk fiestakuna ñarik hatimun qhipanta chaymi chay historia de carnaval wawqillaykuna pallaykuna mana riqsiqkunapaq mana yachaqkunapaq wananqa riki no ese es nuestro tradición, nuestro costumbre, nuestra originalidad nispakunama ancha tayta chavalman tusupakuymi chayqa paypaq chay imaynama cumpleaños equipa santo equipa nichinacha cumpleaños chay paqarimusqayku watata kunan cumpleaños kachanja chaypi ariki huchukurusonchik upiakurusonchik machakurusonchik ya nish chaynata pinsanchik ruranchik wakaninchikunaqa anchaynamiki chay tayta chavalpa punchawnin rik wawqillaykuna kay carnavalqa y chay punchawnin kasqan chay raymi chayqa y kunan mundo católico a nivel mundial ñarik maymi chay iglesia cristiana chayasqanpiqa bueno imaynaya wak Rusiamanpas chayaqmi iglesia católica es iglesia ortodoxa ina católica manta edad mediapi rakikuqllamiki manamiki hukchu rikaw ya Chinalawpi imaynaya chaykunaq ya waklawkunam illa Españachik yachallasunchik entonces realqa kunanqa yachananchik kay ñuqanchik lawllamanta rikuq wawqillaykuna pallaykuna. Bien, wawqillaykuna panchallaykuna chaynaqa tukupaynimi chaykunchik a ver mensajellapish kachkanchu mientras FM prenderech kaptillan ya hawachaykusaq revisachaykusaq echa mensaje imapas chaya imamuchkampas programanchik hawachaykusaq mana kaptinqa bueno aviakusun riki hasta pajarinkamaña rikaw ya son 9:10 ya huk horallam rurasun niskanchik tomo puntachata lluqsimuchkanchik puntachata riki samakuchkanchik pues wawqillaykuna pallaykuna qhipachata lluqsishpa eso riki a veces chayraq kay horakunata chawpichkanchik a veces ninqa rikaw bien wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa tukupaynimi chaykullanchik rimakuykullaykichik llapa challaykichinta ansa qunqaykuchkasquni saluditos a nuestro amigo Zorrito de Huayllapampa wiraqucha ñachum chuqlluchallapas kachkichallapas kachkanña manachu mikuchaykunanchikpaq allinmi kaptinqa papakunallatapas hutumuchkaya juramuchkaya chaynaqa ripukullani pasakullani wawqichallaykuna panchallaykuna pajarinkama tutamantakama.